Inkomo zikababa zadliwa ipisi, inkomo zikababa zadliwa ipisi, inkomo zikababa zadliwa ipisi, inkomo zikababa zadliwa ipisi, inkomo zikababa zadla umhawu, inkomo zikababa. Lotshani, namhlanje singifuna ukuthi sikhulume ngendaba yelimi. Ngicabanga ukuthi abantwana bekhaya abaningi, nangithi abantwana bekhaya ngitsho amaNdebele, umraro abanawo nazifika endabeni yelimi ukuthi nasikhipha amagama we-Afrikaans sisebenzisa amagama wesinguni, ingasi amagama wesizulu, kodwa namagama wesinguni, amagama ozowathola elimini lesiswazi, lesizulu, lesixhosa. Nalokho na uphuma kweSouth Africa uye Tanzania, uye Zambia, amagama lawo akhona yasebenza ngombana simanguni nofana sibabande babuya eEmbo. So amagama la akuzokuba khona kuzokuhluka mhlambe ngendlela esiwaphimisa ngakhona ipronunciation. So uthi lokho na ukhipha amagama weAfrikaans ufake amagama wesinguni, amaNdebela akwata thini hawa igama lelo akusilo, fane igama lelo lithi umsebenzi. Ngenze ivideo amalanga adlulileko ngathi siyasebenza, abanye bathi awa siyabereka. Kade igama lo elithi ubereka silikhulumisa ukuthi igama lo elithi umbereko libuya esibhunwini, angikwazi ukulipronounce kodwa na ke ngizolipeleta, it's WERK. So ngesinguni siyasebenza bese kuba negama elinye esinalo esindebeleni elithi umkhulazo. So amaNdebele anomraro ukuthi nasikipha amagama weAfrikaans safaka wesinguni ayalila, bese nasifaka amagama wesindebele ekungiwo wemandulo bayalila kodwa bathi amagama lawo kumagama welimi lesikhetho, batsho net nangithi umkhulazo bathi hawa ilimi lesikhetho, nangithi nombe bathi hawa ukhuluma isikhetho. Akusisikhethwa, magama akhona asebenzayo. Ngathani bengasimagama asebenza bengeke siwathole embongweni ezizakade esizitholako. Akhe siqala igama elithi ipoto, igama leti ipoto phela libuya esingisini, it's a pot ngesingisi. NgesiNdebele yimbiza. Umuntu uzokuthi no imbiza sixhosa, akusisixhosa singuni yimbiza. Bekodwa imbongo zakwaPondo zi evidence. I-reference yami ngireferensa embongweni zakwamahlangu zakwaPondo uMahlihla, lisebenzile igamelo imbiza. Manje ke ukuze ukuthi uthole ukuthi igama vele likhona lisebenza, ungareferensa embongweni zakade. Obviously ngeke ureference embongweni zengwenyama uMabhoko wesithathu ngombana zimbongo eziklanywe nje, kodwa na kunembongo zakade kade zikhona. Lapho ke uzowathola ukuthi amagama la uqabanga ukuthi akusinge wesindebele kungewesindebele. Manje ke nawo amagama la esiwasebenzisako njengalele ngithi umsebenzi ngewesinguni. Mina vane ngibone kubhedere ukuthi sisebenzisa amagama wesinguni kunokuthi sisebenzisa amagama abuya ezizweni zabeSuthu, zamaTswana, zamaPedi, because lapho umuntu sekalahle kakhulu. Begodwa ngiba ukuthi ukhumbule ukuthi isiZulu sina 200 years siphila. Ilanguage, ilimi lesizulu sina 200 years. AmaNdebele makhulu emazulwini, emaXhoseni. So nazokusebenzisa amagama akhona emalimini lawo isibili, kuthi ukuthi igama lelibuya emaNdebeleni. It's just that thina akhange sa documenta enough ukuprova ezinye zezinto, but we used oral history too much kunokuhlola phasi. I think in terms of amalimi weSouth Africa, isizwe esine documentation eningi maXhosa. This year they were celebrating at least, I think more than 150 years batlola phasi amaXhosa. So kuba yinto efana leyo ukuthi just because I came ngidocumente later mina kuthi ukuthi ngimncane, you know history yakho. When we check umusi kaMhlanga ukuthi ngewanini, it can prove ukuthi ngubani. Obviously
if mina bengikhuluma ngo-1600 bengikhuluma ilimi elithini. So amagama wesinguni kumagama esinawo nathi esiNdebeleni because we are associated ngaphasi kwabantu ekuthiwa aboni amangoni, you know, and amangoni is not just 4 groups weSewula Africa, atholakala eTanzania, Zambia, manengi amangoni. You will be surprised now uzongena ku Department of Arts and Culture whereby ilimi is the topic, and you will find ukuthi akusingiwe kuphela ukukhuluma ngendlela okhuluma ngayo. Kunomuntu oseTanzania okhuluma ngendlela okhuluma ngayo. You will be surprised uqabanga ukuthi ilimi eli uyalona nguwe kuphela okhuluma so, kanti akusingiwe kuphela okhuluma so. It's just that nguwe ongaziko. Manje ke ngiwo ke umraro obakhona loyo. And that is why one of my goals ukuthi if it comes to preservation of ilimi lesiNdebele, whether I write ikondlo, ngiklama ikondlo nofana indatshana nofana ngiye-theatre or ngenza umgadangiso ofana nalo, I make sure to reintroduce amagama alahlekako esawagadangelako, yabo, engiwathola engomeni nangizilalelawo nofana engiwabhudangako, because abezimba basebenzisa ilimi labo abasebenzisi lethu. So one of the challenges engaba nayo ephehlweni ukuthi abezimbambe bakhuluma isiNdebele bese ngithi mina nginizwa ukuthi nthini but awusizwa njani ngoba naSindebele sisikhulumako. So they introduced amagama amatsha kimi ebengawazi ngathoma ukuwezwa, and also ukustudisha ukuthi amagama athize akhona namhlanje siwasebenzisa namhlanje avelaphi, because history behind a certain word can give you clarity yokuthi igama eli ngelesingoni, not just ukuthi ngelesiNdebele but ngelesingoni. So manengi ama-clans nofana zinengi imbongo ezitholakala embongweni zamaZulu, Xhosa or even Tanzania ozobathola ukuthi abantu abo basebenzisa igama leli wena othi ngelesiNdebele. Manje ke kungaba kuhle lokho amaNdebele nanga realize ukuthi Africans ekugcineni kwelanga kufanele ukuthi siyilise ikhambe ngombana isonela ilimi, siyilise iAfrikaans, silise ungirondroza, silise amagama wesisuthu, sisebenzisa amagama wesinguni. Begodwa nakunamagama amqondo ofana, ama-synonyms akhona esiNdebeleni, siwasebenzise singasebenzisi amagama esile asebenza kwezinye izizwe. Amagama akhona wesiNdebele siqabanga ukuthi ngewesikhethwa, akusingewesikhethwa, akusilimi lendabeni, lilimi ekade livele likhona. Amanye amagama njengoba ngiwavezile ngithi umkhulazo, inombe, magama akhona angakurari ukuthi kuba yini manje uNambudu masekakhulumisa. Angikhuluma isikhethwa, ngikhuluma ilimi lesiNdebele, ngikhuluma isintu kuhle kuhle, ngingathi ilimi lesiNdebele, ngikhuluma isintu, angikhulumi i-standardized language, angikhulumi amagama abawakhethileko bawafaka ukuthi azokusebenza esikolweni. Ngikhuluma ilimi engibhudanga ngalo, amagama engiwezwe bawasebenzisa abantu abangiphetheko, amathamba amhlophe. Manje ke ngikho lokho bengifuna ukuthi nethi sikuveze. Ngizoyenza umthebulo ke wevunulo ekade nginithembisa yona ngithi mina isimanje manje nevunulo yesintu sesiNdebele. Ngabe ngaveza ukuthi inithombe zizokuba khona, ngizoziplug inithombe nangikhuluma ngomtshotsho nibone ukuthi umtshotsho khuyini, ngombana inengi lenu nabona abantwana bakaManala babuyile nathi basho bambetha bosonyana, and ukukhuluma amadoda sikhathi lesa abantu abawilile basho hayi bambetha bosonyana, ukukhombisa ukuthi abantu abayazi ivunulo yesiNdebele, abayazi ivunulo yakwaManala, abayazi ivunulo yakwaNzunza, ngombana baphila isimanje manje, bambatha isimanje manje. Ngiyathokoza.